Selam dostlar, selam hepke, selam başkort dirinen, yarlı mağlı sibaylardan selam yürer dürenen. Esselamu aleyküm havmahınız, hayırlı ki hürmetli tamaşasılar. Başkorsan Respublikanın Ural Aryağı'nın başkala Sibay Kılağı'ndan yalkınlı kaynar selam. Satu bilme, madur baktı diyende kumila satu bilme. Havalardan kızlar yardan. Giderim düşüp yerin o yolumuz kapıdan. Ay günlerine madur baktı bilme, madur baktı diyende kumila satu bilme. Madur baktı diyende kumila satu bilme. Tenda yakla kule bu yanda uthayken bedret al. Gummerkeye kutu para eyleyin gelip kal. Gummerkeye kutu para eyleyin gelip kal. Hay Eyleyin gelip kal. 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 cümlesi
Nazan'ın atkalan adresi Bayazid Bay Nazarı. Eydeki yigitler kıydaş buylarına barıp bir gürlerden eşlep kayda yerse. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah bir gelip. Buyurek gelip. Kalkızları gümbelek, dulayında gümbelek. Kalkız kırların gürlerden ilişleyik bir gelek. Kıydaş buyların gürlerden ilişleyik bir gelek. Hay 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 hay. Kıyıdaş buyların gürlerdim dilişleyi gürgeler. Kıyıdaş buyların gürlerdim dilişleyi gürgeler. Anlaşılan. Kıydaş gene havları, Vallahi iken buyları Göndermeden yarşı bu sebepten kıyıdaş kızları Göndermeden yarşı bu sebepten kıyıdaş kızları Hay 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 hay. Göndermeden yarşı bu sebepten kıyıdaş kızları Göndermeden yarşı bu sebepten kıyıdaş kızları Olmaha gayas beyi bir bırakmalılar Savaşlar bilmez miydi? Eyden bu denizde sağ başkomutan dışı bir iş var ayı. Kumravun ne yapaylar? Ana! Anlaşılan. Ay yaparım! Kıyıdaş boyu dal tirek, tirekken bulma yürek O şairlarda bir gerek başkanı dura yürek O şairlarda bir gerek başkanı dura yürek Hay 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 O şairlarda bir gerek başkanı dura yürek 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 Dur rahmet yiğitler, dur rahmet kırmızı maçlar. Eyde gidelim bulmaha kuk yorgalardan sağmalayı kudubese. Yigitler. Eyde bir gelip, anlaşılay. Bu mübrek dersine. Hop. Hop. Hay 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 nen 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 Hay 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 nen 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 Eyle fikirne bargan giren seyri O da bakınma gitte kokuyorma Gitene havla bulha dur eşirdir. Bunları derdi telle kuk yalga. Yine sama barra kokuyorma Gitmeden kumbere kokuyorma Yine sama barra kokuyorma Gitmeden kumbere kokuyorma Harrama kayduğam Ay bu yorama Hayranı kanda
mummer kopyala. Hay hay hay, la 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 la. Hay hay hay, la 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 la. Hay hay hay, la 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 la. Hay hay hay, la 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 la. Rahmat tanışlar. Sınavda halkımızın yermanları büyükleri, onun ütkenderi menen tormuş konkurslar menen sağla. Hem elbette kiler sığışыбыз борынгы halkımızın qатын kız yazmışına beyen bulur. Gayşe beyti qarşılığı sahne türünde Sümbül Muratova.
ise Danir Hamzi. Sahne türünde Ural Batır yırımınan İldar Rahimgolov. Yavuz düşmanlar hatı batman Doğan ülkenin kimkarlarına Yavuz düşmanlar hatı batman Doğan yerin halkın haklarga dir Ural bahadir yavga sapkan Doğan yerin halkın haklarga dir Ural bahadir yavga sapkan Ural batar Başkardağından erege Ural batar İlden kaynar yerege Ural batar Başkardağından erege Ural batar İlden kaynar yerege Sapkanda tutkan ilinde Başkort ilgeyen düyegeyen Yavga sapkanda tutkan ilinde Başkort ilgeyen düyegeyen Yavuz düşman digen nefret menen Batır tuldurgan yürekgeyen Yavuz düşman digen nefret menen Batır tuldurgan yürekgeyen Ural batar Başkardağından terege Ural batar İlden kaynar yerege Ural batar Başkardağından terege Ural batar İlden kaynar yerege Karında oskan sesine de Katı uvışkan batır Ural Uğış karında oskan sesine de Katı uvışkan batır Ural Yeni sapın tarmar itip kırgan İlde ingizli Ural Düşman sapın tarmar itip kırgan İlde ingizli Ural batar Başkardağından terege Ural batar İlden kaynar yerege Ural batar Başkardağından terege
muңдар менән сәхнә түрендә Айнур Әминов. Ana şolay. Çok rahmet. Үзенең мөхәббәт тулы йырдар менән сәхнә түрендә Башкортстанның ат кадагына тисе Рөстәм Хәсәнов. Yürek, yürek. Асып боллы шаршауларын Тиңе кояш бүләк итәр Асып боллы шаршауларын Тиңе кояш бүләк итәр Тинәк барыр юлыңа Тинәк барыр юлыңа Ысыктарды ебеп үтәм Ысыктарды ебеп үтәм Тинәк барыр юлыңа Тинәк барыр юлыңа Ысыктарды ебеп үтәм Ысыктарды
gitmez Udengeni qalatime Mütehinde bule gitmez Udengeni qalatime Mine barış o yetken Mine barış o yetken Udengene bol min mine Udengene bol min mine Mine barış o yetken Mine barış o yetken Udengene bol min mine Udengene bol min mine Udengene bol min mine Udengene bol min mine Dur rahmet, dur rahmet. Hürmetli tomoshalar qarşılagan sahnada Zariya Rismuhamedova ham G'ayaz G'ayitbayev. Alqishlaymiz. Haydaga. Bolut'a yel gerek olsun yürümüzün. Gündürge gerek kuşlar bulunsun. Bolut'a yel gerek olsun yürümüzün. Gündürge gerek kuşlar bulunsun. Gelin gerek. Gittiğine gittiğine hoşu yürek. Gelin gerek. Gittiğine gittiğine hoşu yürek. Yaş ah ay gerek yaptığın bir evde. Karaka yel gerek yel gelip yerimge. O yaşa ay gerek yaptığın bir evde. Karaka yel gerek yel gelip yerimge. Gelin gerek. Gittiğine gittiğine hoşu yürek. Gelin gerek. Gittiğine gittiğine hoşu yürek.
ансамблі солисттары Илина Узянова, Дамир Хамзин. Hürmetli tamашалар, идейлер бергелешіп, баян мұңдарына қошылышы бірәкеттеніп, ерлашып алайық сәхнелі Дим Шәрәфиев. Hürmetli tamашалар, рәхәтләнеп бейшегә башып алдык. Әмін хөрмәтле тамашалар, Сибай концерт театры берекмәһе, үдемнән былтыргы елда, элекке елда, гомумән елына 5-6 программа, яңа программалар чыгарып торабыз, Аллага шөкер. Һәм хәзерге килә буласак номерыбыз, ул да булһа халкыбызның милли ризыктарынан ашһу программасы булгайны. Шул программадан һезгә тултырма йыры. Рәхим итеп кабул итегез. Тултырма. Тултырма, угымда тултырыла, турала бауыр үпкә, тултырма ете үпкә. Қонақ хайы тултырма, угымда тултырыла, турала бауыр үпкә, тултырма ете үпкә.
Батырлап батып алам, тултырам десек бөен. Бұны ішті әр білген. Muhammedova, Elfir Zamanov. Sahnene Batmus biyominden İlina Ulyanova Parşalıdır.
yaş yürekkeyi Artık uyma karmonunda urilergen gendele Artık uyma karmonunda urilergen gendele Onu tahım yok ulgendele urilerge kergendele Onu tahım yok ulgendele urilerge kergendele Туган yerimizge medhiye bulup yangırhın. Tuğan yerim. Min gaşıkmın yine tuğan yerim. Gazizlerden gaziz tüyegim. Kayda yerim gider şilemden
zamanı. Dur rapat. Onlar sebebi bilen sahneler Danir Hamzi. Dolmoruluk yahan kızlar, menge balkı
башқұртта Юғылған дүрәлерін құтта Қос қойырға kimse yok bugün Birleştirir kimse yok bugün Başşalardan güdüp armandı Yoğaltan bir küslü darmandı Yüreklerine kaybet bağlı Ümidlerine kulluk bağlı Barışına büyür insanlar Şuman gidelim bir yoluma Hüttarda rahat bulgulav Dilen yolkov ilip bilgulav Halal hütten demek ikendi İlk yoldan uğrap ötkendi Uralıma bugün bağlam Aldı yaşka kudu sami Yerine bir bulur imanda Şulsa halkını yaşar inanma Uralıma bugün bağlam Bağamin, Aldı yaşka kudu sami bağamin Ko'ngilini olan imanda Şulsa halkım yaşar inana Şolayca hürmetli başlar böyle müzik anatayın bulmahan emmelekин konserti kılalığına kilip yetti. Elbette hoşlaşıları bik ağır bik kayın. Şolayda hepten karşıda bugün sıkışanlar Sibay Konser Teatr birikme artistleri. Bizim büyüsülerimiz Elina Ulyanova, Danir Hamzin. Şolay sevgilimiz Aynur Emine. İlgar Rahimqulov, Din Şerefiyev, Elfir Zamanov, Zeriye Rızmuhamedova, Sümbül Muratova, hem Başkırstan'ın Akkaraman artistleri Rüstem Hasanov, Bayazid Baynazarov. Hem elbette Gayaz Gayetbayev. Dur rahmet. Аумыгы, хайырлы кис, хурматтly тамашачылар. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приехали тоже из Республики Башкортостан, из города Уфы. Первую часть вы нашей программы видели, вторая часть нашей программы, нашего проекта «Зов предков» добавили немного, даже немного, а много-много творчества, яркости, патриотизма. Это, конечно, наши артисты из Сибайской филармонии. Вы согласны со мной? В свою очередь, мы хотим их поблагодарить. Я приглашаю команду «Зова предков» и Башкирского историко-культурного центра Свердловской области, ребята. И, пожалуйста, и, конечно же, хозяев Красноуфимского городского округа. Пожалуйста, несколько слов. Мы благодарим наших сегодняшних артистов, и нам очень приятно было то знакомство и то погружение в башкирскую культуру. И мне только хочется добавить до новых встреч. И еще раз от всех зрителей браво сказать. Давайте еще раз поблагодарим наших участников. Это было здорово, это было здорово. Вы просто произвели некий фурор, который в наших сердцах еще надолго будет жить и поможет нам в дальнейшем еще раз обогатиться той башкирской культурой, в которой мы влюблены
сегодняшний день, да? Влюблены, просто влюблены. Благодарим. Светлана Ринатовна, тоже добавьте. Я хочу сказать вам громадное большое спасибо, потому что вообще Красноуфимску большое спасибо Центру досуга, большое спасибо всем организаторам, которые помогли нам сделать это такой. Мы здесь, начиная с 3 часов дня, очень насыщенная программа, и вы стали такой прям шикарным украшением нашего дня. Спасибо вам большое, что вы так быстро, оперативно смогли приехать и провести такой замечательный концерт. У нас замечательная команда, то есть я хочу представить Руслана Сулпанова, это методист Башкирского историко-культурного центра Свердловской области. Вот мы, по сути, 2 человека здесь работали в Свердловской области и вот смогли вот эту большую программу на 2 дня сделать. И отдельно хочу сказать большое спасибо куратору проекта «Зов предков», потому что не было бы этого проекта, не было бы этого гранта замечательного. То есть, да, у нас вот получился такой красочный проект. А вот эти все настоящие украшения, приходите, смотрите, здесь есть монеты Золотой Орды, есть серебряные монеты исторические, да. Это все благодаря нашей Реле, которая привезла вот такие раритеты. И, конечно, интересные лекции сегодня были от нашего историка, звезды Альберта. Ну, мне кажется, краевед, да, Альберт. Да, все с одной земли, с одной стороны. Да, спасибо вам большое, замечательный такой вечер. Приглашаем артистов коллектива Сибайского концертно-театрального объединения. Мы вручаем благодарственное письмо от Министерства культуры Республики Башкортостан, от Государственного бюджетного учреждения Дом дружбы народов Башкортостана за активное участие в проектах Республики Башкортостан и вклад в развитие башкирского языка и культуры Свердловской области. Вырахмат! Микрофоны тут турдулар. Рахмат Бекзур, извините, большое спасибо. Но слово Рахмат уже понимают многие, потому что, когда мы сюда приехали, нам сказали «Сомасас» или «Хаумагал». Вот. Большое спасибо. Мы, честно сказать, лично я даже не ожидал, что день будет такой насыщенный, прекрасный, красивый. И я рад, что познакомился с этим краем. Отдельное спасибо команде из Сибая, которые, ну, просто аккордно завершили сегодняшний день, хотя еще не вечер. Зур Рахмет. Спасибо. Еще вы, свердловчане, красноуфимцы, не всегда приезжают гости из Республики Башкортостан, поэтому приглашаем вас фотографироваться с артистами. Идемте, а? У нас сегодня такой праздник, можно же, да? Конечно. Әлбиттә, бездә мөмкин рәхмәтле сәхнә бер турына башкортлар булып бергә фотога төшәйек. Һәм әлбиттә, әйтергә уңканбыз, безнең